ngira ngo uvuga ikintu kijyanye n'imvune ntabwo wasize cyangwa se wirengagije Gabi ndetse na Saliba umutima wa defense mwiza byibuze mu myaka itatu itambutse not only cyangwa se simbere mu gihugu cy'Ubwongereza gusa ahubwo no kwisi inzimo y'umupira w'amaguru iyo uvuze imvune z'ikipe Arsenal ariko wongeye uti muri defense mu byukuri ntabwo bari bafite Gabi na Saliba ndetse na Christian Mosquera ariko twabonye presence cyangwa se twabonye muri defense yitwa Yurani Timba tubona umuvandimwe White ku ruhande rw'iburyo wavuze uti umusaruro ukomoka kuri izi mvune za Arsenal ni umusaruro mubi kurira match ya Aston Villa aba ba defense bitwaye gute mu buryo bubi cyane cyane kabigwavuze urakoze cyane Mbappe defense bijyanirane n'imvune yego birajyana rwose reka manze mere ku mvune abantu babanze bumve impact y'imvune mbere yuko ngaruka ku buryo iri defense yitwaye idafite bari abagabo babiri Gabriel na William Saliba yewe turareba no mikino itambutse badahari Arsenal yarimo yitwara gute Arsenal iyi sezo imaze kuvunikisha abakinnyi nibura inshuro 65 inshuro 65 Kai Havertz yagize ikibazo cy'imvune reka ditubara inshuro it's not inshuro 65 ahubwo nibura abakinnyi guteranije imikino bamaze gusiba abavunitse nibura muri no mikino 20 n'ibiri Arsenal imaze gukina isezo nibura imikino 65 barayisibye ubafatanyije bose imvune zose muri Arsenal ariko mfashe Premier League gusa reka nkuremo imikino yose muri rusange reka mfate imikino 15 ya Premier League yego Kai Havertz asibye imikino 14 Gabriel Jesus imikino 12 iyi ngiyi impamvu ntayibariyemo nuko yagarutse ahubwo akaba atari makinishwa ariko yaragarutse ariko ndareba aho bari bataramuhereza clearance cyangwa se uburenganzira bwo kugaruka mu kibuga Kai Havertz 14 Jesus 12 Odegaard 6 Noni Madueke 6 Gabriel Magalhaes zisa amaze gusa imikino 4 William Saliba imikino 4 Pierre Hincapié imikino 4 ndidushyiraho ba Christian Norgard 4 Victor Gyökeres 2 Gabriel Martinelli 2 Bukayo Saka 2 Leandro Trossard 2 Ben White 2 Christian Mosquera 1 biraduhereza imikino 65 nako sorry yes imikino ndayibara gute nibura inshuro 65 inshuro not imikino inshuro 65 so birakwereka ko Mikel Arteta ikibazo cy'imvune cyo muri equipe ye nabonye ibitangazo byatangiye kwibaza se izi ibibazo by'imvune biri global biri mu equipe hafi ya yose ugiye muri Espagne ugiye mu Bwongereza ugiye mu France Paris Saint-Germain maze igihe kinini rira kuri ba Desire Doué na ba Ousmane Dembele imvune muri no minsi ni nyinshi mu maklebe yose bisa nkaho ari ikintu nyine amaklebe atazigera apfa kwigobotora kubera ko imikino yabaye myinshi bagomba rero kubibamo muri ubwo buryo kandi abakinnyi babo beza bifuza ko ari bo bahora bakina iyo mikino kugira ngo bashobore kuyitsinda batwara ibikombe nkuko aba boss babo babaye batumye so ikiriho rero nuko Arsenal nabuze ndeba nibura buri mukino iyi sezo nta mukino Mikel Arteta yari yakina afite groupe ye yuzuye 100% ntawo nta numurabaho ngakina umukino avuga ati groupe yanjye yose ndayifite nibura minimum abakinnyi bake bashoboka ku mikino amaze gukina isezo Arteta nibura ababura abakinnyi batatu ku kigereranyo ku ijana yego kuri buri mukino kandi umukinnyi w'ingenzi w'urufunguzo ku mikino igiye itandukanye cyangwa se w'urufunguzo no mu mikoreshereze ya equipe ye n'uburyo yifuza kikora sasa iki kintu reka tugihuza na defense turakomeza gatoya mbabarira nta kibazo ritukomeza gatoya mu myaka ni 3 itambutse munyibutse twara igikombe kuri Aston Villa last game 2022 na kabiri City gitwara cyangwa Arsenal kibura kuri Aston Villa oya game ya Gundogan avuye kuri bench murayibuka yego ndayibuka neza Liverpool nayitsindira mu rugo yaba Sadio Mane murayibuka neza Gundogan akabishyura mu cyo cya kabiri urakoze cyane iyo game niwe yibuka neza nta mutima wa defense yarafite kuri umugoroba niba nibuka neza defense ari Fernandinho na Rodri Cascante Aymeric Laporte numva yari yaravunitse na Ruben Diaz ndetse na ba John Stones ushatse kumbwira ko iyo Pep Guardiola
asunitse match zimwe na zimwe z'ingenzi kandi za nyuma zo gutwara igikombe bikarangira atwaye igikombe kuri Arsenal rwaba urwitwazo kuko yabuze abakinnyi b'ingenzi kubera imvune uko Pep Guardiola yarugize umwaka ushize reka na Arteta rugire ariko ngo urugero rw'igikombe yatwafite imvune nyinshi icyo gihe byarabaye ariko remember yarahanganye nande na Liverpool niyo equipe yamusunikaga bifatika this time around Chelsea irasunika Arsenal irasunika Man City irasunika Liverpool y'ubwa irasunika competition iragutsa Aston Villa yewe nawe ibyo yakoze na irimo irasunika na Palace ariko na Palace irahari yagukanga ariko Brighton de urwegiro muri iki gihe kiragiye Man City sinshaka kuvuga yuko ngo byayoroheraga oya ariko abigeraga mu buryo bugoye ahubwo Pep nk'umutoza w'umuhanga ubimazemo igihe kinini imyaka irenga iyo sezo uri kuvuga 2020 ngira ngo na rimwe na kabiri aho ngaho Pep marato zo gutwara ibikombe bya shampiyona yazibayemo muri Barcelona arazimenyereye imyaka irenze 5 yazibayemo muri Bayern imyaka irenze 3 icyo gihe muri Man City yarahamaze imyaka irenga 5 izo marato z'ibikombe bya shampiyona so abizi ku rutundo ari we wese ntago ari Mikel Arteta turi kuvuga izi saha turi kubara umwaka wa 6 nibura atangiye gutoza ibi bintu atangiye kujya muri marato z'ibikombe bya shampiyona kandi nibura mu myaka 3 ishize akaba aribwo tubona nibura yatangiye kugira icyo gitekerezo cy'uko yakigaba muri marato akagira hagera so this time around imvune zigomba kumubangamira ushatse kumura ko kwakira moto muri ibintu bya muhur rwitwazo of course cyane niba umutoza mukuru nka Pep Guardiola umwaka ushize nawe bavuga ati rero aho bigeze mureke babwize ukuri nabuze Rodri ndarekuye asezo yose Kevin De Bruyne muburamo amezi 4 ati mwabantu mwe mwabyihoreye kandi nanone ibinajyanira na karite Pep Guardiola kiragiye karite z'abakinnyi yari afite barabakinnyi bari ku rwego ruhambaye kuko iza iyo sezo nuvuga Ilkay Gundogan ukavuga na Foden yarangari mwiza na Basilva ukavuga ba Riyad Mahrez ukavuga ba Raheem Sterling ukavuga ba Gabriel Jesus ukavuga bakiri mu bihe byabo byiza ukavuga ba Kawoka muri prime ukavuga ba Ederson Moraes ukavuga ba Alexander Zinchenko bari abakinnyi bose yabaga afite yashobora gupanga equipe ebyiri nziza Pep Guardiola muri iriya none se cyatse kumira ko Hinkapi na Timba ari babi ariko reka ngendera kuri ako kantu ko abakinnyi babiri ubwabo yavuze bagiye muri Axe Fernandinho ntibwari ubwa mbere ahawe izo nshingano iyo munsi rubwira kapiteni Fernandinho kuri match nk'iyo ya Aston Villa ishobora kugena uburyo igikombe cyaboneka n'uburyo cyabura mentally ntago Pep Guardiola asabwa kumubwira ibintu byinshi cyane ubwabyo arabizi ko ari kapiteni biramuva hari byiza cyangwa bibi bigira igisobanuro kuri kariya ye uyu munsi uhajyanye Rodri wari mwiza ufite imbaraga defensively wumva neza cyane icyo yabasabwa Pep Guardiola agashyiraho cya kintu cye cy'uburyo umukinnyi agenda akamutegura akamwumvisha ko ibyo bintu abirimo kandi nta cyamunanira muri we erega nepo kuri icyo kintu uvuze cy'ingenzi tunibaze iriya sezo batsinda Aston Villa ku munsi wanyu ndabyibuka rwose muri bari abakinnyi bose bari muri iriya kipe ya Manchester City uwa mbere wari urimo rujya gutwara Premier League bwa mbere n'uwe Diaz numva ari ya kabiri niyo ntibeshye niko bimeze urumva ariko reka njya nkubaza kandi kabaza gatatu ndajya kugira ngo tusobanurire abantu byumve ndabyumva dukunda kuvuga ngo best player na important player yego muri kiragiye arinde kuri Pep yari Fernandinho we umwe byibuze yari Kevin De Bruyne ahabwo uvuze important cyangwa best player hanyuma important player kiragiye yari afite important benshi ariko kasitante ntiyabura mu byanze negesi yari ariko yari afite abakinnyi benshi bari important reka mfate Rodri na kiragiye Rodri ntabwo ari important okay reka dufate n'abagundogan n'aba Fernandinho ko ne wakinaga kiragiye abo bakinnyi beza tuvuze kuri Pep Guardiola bose byibuze umwaka y'imikino yababuraga beza abiri byibuze umwe muri kuko n'abakinnyi basanzwe bagiye bazo by'imvune kenshi amezi abiri akajya hanze abiri ariko byibuze agasure kagatwara igikombe iyo umwe important kuri Arsenal cyangwa best yaba arinde muri kano kanya ku bwawe izi saha best player w'ikipe Arsenal best player yego Declan Rice hanyuma important player nushaka kuvuga babiri ntacyo bitwaye hari Gabriel Magalhaes yego
na William Saliba na Saliba ubwo urambira umutima wa defense Sire ko yababuze bombi nyine ibintu byacitse nukuri byacitse kuko reka nkubwire izi saha umuntu ushaka kutambwira ngo derare kuki utavuze Bukayo Saka Bukayo Saka ejo bundi atanga umupira uvamo igitego yaramaze umwaka atawutanga kandi Arsenal yaratsindaga it means that player yari muri frigo siko bimeze yari muri frigo deke muri iki gihe Benitez araza akabikora Leandro Trossard araza akabikora barabura Gyökeres Merina kataka bakabona ibitego barabura Odegaard tukabona Eberechi Eze ariko turi kureba impact no this time around Rice turamubona uburyo ari umukinnyi w'ingenzi muri equipe noneho turi kureba isa uburyo barimo bahura n'ibibazo badafite Saliba na Gabriel Magalhaes ngira ngo naho nangiye kujya ikibazo cy'imvune kuri Mikel Arteta cyo agomba kucyakira kuko groupe ye majority y'abakinnyi benshi nibura bagiye basimburana mu mvune mu buryo bugenda bukurikirana sasa ikiriho nanavuze ko nitsa kuri no defense cyane iyi defense y'ikipe Arsenal iyi sezo imaze gukina imikino 22 yinjizwa ibitego 10 Arsenal ubundi imaze imikino irenga 109 idashobora gutsindwa ibitego birenze 2 mu marushanwa yose byibuze kimwe cyangwa se 2 imikino 109 nta kipe ishobora kwitsinda ibitego 3 ni 2 kugira ngo batsinze Arsenal kenshi kipe ntago zirenza kuko zishyaro ni ibitego 2 uwakoze agashyi wakoze iyo bwabaga iyo Arsenal witsinze ibitego 2 ko ni mu mikino 109 nta kipe irashobora kwitera ibitego 3 ibi bifite byinshi cyane bisobanuye ku buryo Arsenal ikipe yugarira sasa ikipe mu mikino 5 itambutse Arsenal umukino umwe wonyine niwo itindijwemo igitego umukino batsinze Brentford mu mikino 5 itambutse ni umukino umwe wonyine muri iyo mikino 5 itambutse yombi Gabriel na Saliba ntago bari bafatanije mu mutima wa defense kwanza reka mbyite gutya imikino 5 itambutse Gabriel na Saliba bombi batabanje mu kibuga batari mu kibuga ari babiri mu mikino 5 itambutse umukino umwe wonyine niwo bashoboye gusoza batinjijwe igitego mbere umwe ataravamo Gabriel niwe wabanje kuvamo na Saliba za kuvamo mbere bakiniye imikino 15 imikino 11 bayisoza batinjijwe igitego imikino 11 icyo bisobanuye ngo imikino 4 yonyine niyo bashoboye kwinjizwamo igitego yego muri iyo mikino 15 mbere yuko bano bombi batangira kuvamo Gabriel Magalhaes wenyine kukina mu important player wenyine iseza kiniye imikino 16 muri yo 16 ari mu kibuga 13 muri yo nta Arsenal yinjijwe igitego urukumva icyo kintu nepo Gabriel ubwo ari muri axe ya Arsenal 16 iheruka 13 muri yo nta gitego Arsenal yinjijwe bisobanuye ngo mu mikino 16 ari mu kibuga Arsenal yinjijwe igitego mu mikino 3 gusa yonyine Gabriel amaze kugira uruhe rw'ibitego 5 atsinze ibitego 2 atanga imipira 3 ivamo ibitego ni inkingi ya mwamba ku mipira y'imiterekano ndabyumva rwose Arsenal itera uwo ni Gabriel Magalhaes wenyine mpamvu navuze ni numwe mu bakinnyi cyane b'ingenzi kuri Arsenal yego Arsenal mu mikino 3 iheruka yasohotse iri hanze itari kuri Emirates ibanjwe igitego irakibanzwa buri gihe Sunderland yarayibanje Chelsea yarayibanje na Aston Villa yayibanje yego iyo ni imikino yose nibura umwe muri aba ngaba aba yabuze Gabriel Magalhaes cyangwa William Saliba kuri match ya Aston Villa Arsenal yatsinzwe ibitego 2-1 Arsenal yatewe amashoti 15 muri ayo 15 13 muri yo ni mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Arsenal iyi mibare ndi kugaruka hano ngiye kwisobanura abantu bete umva aho ndimo nganisha muri ayo mashoti 13 muri yo ni mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Arsenal abiri yonyine niyo yari hanze y'urubuga rw'amahina rwa Arsenal Aston Villa yatinyutse yinjiramo hafi yo kwegera umuzamu David Raya muri aya mashoti 15 atandatu muri yo ya on target
yajyaga mu izamu rya Arsenal babonamo ibitego bibiri andi ane David Raya ayakuramo. Iyi kipe ya Aston Villa yaremye uburyo butanu bukomeye bwo gutsinda Arsenal, uburyo butanu bukomeye bumwe bugaragara ubona ko ari igitego cyaza bikunze. Ushobora kwibukamo nk'amahirwe nk'abiri kuri Oli Watkins wenyine asigaranye na David Raya. Muri iyi match Aston Villa yakoze ku mupira inshuro 43 mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Arsenal. Inshuro 43. Aston Villa niyo yari ihagaze ku cyo bita expected goals 2.6. Yarushaga Arsenal cyane yari hejuru pe. Urubuga rw'amahina na defensive authority ikipe ya Arsenal, Aston Villa yari rurimo cyane, yari rurimo rutemberamo, byari bimeze nkaho ari ahantu hayo cyane. Sasa iki kintu kubera iki Arsenal idafite Gabriel na Saliba itakaje icyo bita territorial dominance, itakaje igitinyiro muri defense. Territorial dominance ubundi territoire mu gifaransa ni nk'amatware. Sasa amatware abafite umuntu yayoboye. Arsenal yifite Saliba na Gabriel, amatware yayo ku gice cyugarira baba bayayobora, urayabona kurabibona rwose, barayadomina kuko ibi tuvuga twibukiranye tugeze kubara imikino irenga 8 Arsenal itinjizwa igitego. Arsenal turavyibuka neza nibura mbere ya journée 10 ubu turi kuri journée ya 15, ariko mbere ya journée 12 twabaraga ko Arsenal imaze kwinjizwa ibitego bitarenze 6. Ubu ngubu bimaze kwinjizwa ibitego 10 gusa. 10 bimaze kugenda bijyamo mu gihe gito mu mikino itarenze 4 yindi bakinnye batabafite. Ahari ahantu ro kira gice cya Arsenal cyugarira. Bari abagabo Gabriel na Saliba iyo babashyizeho na Timba na Calafiori, kira gice badomina adversaire wese uzubagana, bambura imipira neza, batuma Arsenal kira gice gitera ubwoba buri adversaire wese kuko akabona ko no kwabona inzira bigoye. Kera cyane Pep Guardiola avuga ngo Arsenal y'iki gihe ngo no kwibona amahirwe biragoye. Yarabivuze cyajya avuga ati kumwebwe ari ibintu muvuga ati Arsenal ni defense kwinjiramo mu nabyoroshye, ati byo no kwirema amahirwe yo kwibona igitego ati nabyo biragoye. Ibyo bisobanura icyo abandi ma equipe adverse yabonaga kuri defense Arsenal. Sasa ro mu kubatakaza hari ibintu bibiri bitakara. Batakaje mbere na mbere ubwo butware bw'ubutaka bwabo mu gice bugariramo, ubuyobozi bwabo kimaze gutinyukwa niba Aston Villa ikakorera imipira 43 mu rubuga rw'amahina rwabo. None banarenze igice cya defense bagomba kuba bugariye, binjira mu rubuga rw'umuzamu, bagera no mu rubuga rw'umuzamu bakorera, barahakinira bagira mu rugo, amapase bagirira mu rugo. David Raya rwana no gupangurura. Bisobanuye ngo icyo gice kirimo kirugarizwa muri iyi minsi. Yego, kirimo kirugarizwa nta Arsenal igihe afite ubutware bwo kwarinda bihagije idafite Saliba na Gabriel. Icya kabiri bitumye Arteta nawe nabonye bisobanura, bitumye icyizere cy'abakinnyi bakinira imbere y'ira defense gitaka. Birumvikana, yego birumvikana rwose. Saliba na Gabriel na Timba na Calafiori ni defense ya Arsenal, ariko Saliba na Gabriel basa nkaho ari wo mutima w'ibyo byose. Bari abasore barimo Zubimendi, barimo Rice, barimo na Odegaard babakinaga imbere. Nkubwije ukuri ko kuri Rice nk'umukinnyi mukuru wo mu Grand Jour muri equipe Arsenal utekereza ko agomba kwambura imipira myinshi ufite yorore na Zubimendi, bafite icyizere gike cyuzuye mu gihe bazi ko defense nyine itarinzwe na Gabriel na Saliba. Birumvikana rwose. Icyo bisobanuye mu mutwe wabo bafitemo ibitekerezo bibiri mu kino hagati. Ese niba banagiye baravuga ati rwahiye, nibazamukana igitego rwahiye bakaguma hafi aho ngaho, kandi nabwo kuguma hafi ntago murimo noneho mwugariza cya gice cyugarira cya equipe mwahuye nayo. Bisobanuye ngo bari abasore bandi bo bahereza icyizere abandi bakinnyi bose babari imbere ko mwatake, twebwe turadefanda, nibaza turabadefanda, mwatake ikipe muzatake, twe turahari. Ariko nyine badahari, iyo sense ku bandi bakinnyi b'imbere baravuga ati aha mwibuke ko tugomba kugarira kuko inyuma ntabwo tugite za mbaraga bihagije. So nicyo Gabriel na Saliba batanga. None kuri Gabriel we gato nepo, kuri Gabriel we yongeragaho n'ikindi kintu cyo gukanga andi ma equipe mu gihe Arsenal ibonye umupira w'umuterekano. Kira kintu Arsenal ibona umupira w'umuterekano ukabona ama equipe yose ari kureba Gabriel agana he no kumufata bikabanana bikarangira undi atsinze bira bitego navuze amaze gutsinda iyi sezo.
ibitego bibiri atanga n'imipira itatu ivamo ibitego kandi iyo mipira yose ni ku mipira y'imiterekano ko nta mupira yazamukanye Kufra cyangwa se corner. batera kona akawugarura mu rubuga rwawe bagatsinda urumva set pieces z'ikipe ya Arsenal no muri iyi minsi zatakaje imbaraga nazo zatakaje imbaraga kuko zidafite Gabriel zidafite na Saliba nawe n'umwe mu barebare ariko Gabriel niwe most influential muri ibyo bintu so kuba buro bari abantu rero bitumye nyine Arsenal yugarizwa inyuma muri kiriya gice cyayo cyugarira niko bimeze ku munota 50 gusa kuri icyo kintu navugaga wenda ubwo turaza no kujya muri match hagati credit kuko abadversaire nabo bari guhura na Arsenal tutaza kubirengagiza kuko hari impamvu Mbappe yatangiriye kuri atubwira kuri Pep Guardiola kuri izo situation yabagamo kandi nawe akagira icyo akora kuko hari uburyo reba Mikel Arteta no kavuga ngo ibisubizo byawe byabibihe kuko umutoza wese abarabizi yuko umukinnyi ntabwo uzamubona uko umukeneye kuva kuri jone ya mbere kugeza ku yanyuma icya kabiri umutoza nawe agomba kumenya amayeri y'umukino mu buryo bwo gukina adversaire runaka mu gihe ufite situation mu bakinnyi bawe tuzi imvune absence zitewe n'impamvu runaka Arteta maze kumubona nk'umuntu muto kuri match ziri kurusho match uvuga ngo bateze Arteta kuko murabyibuka match ya Chelsea ibinyamakuru nta kindi byavugaga ni match ishobora kutwemeza niba Arteta ashaka igikombe iyo match yayiguyeho yubamye kandi Chelsea ari gukina nayo ituzuye nujya kuri match ya Aston Villa ni match twavugaga imibare mbere yuko bahura muri match 10 match ya Chelsea same style Hincapié na Mosquera nta Gabi na Saliba urajya kuri match ya Aston Villa Arteta arabizi yuko iyo ni match ikomeye muri match 10 ekipi gutsinze 4 munganyije 4 uyitsinze kabiri we konyene we Mikel Arteta vuga ngo ni match na cyagiye ufite abakinnyi bawe beza ikugora cyane ugiye gukina na Aston Villa adversaire ateyate mu kibuga je ni nawo ntinda cyane kuko urumva Arteta uribeshya yuko ugiye gukina match ya Brentford uje kuri approach urumva cyo cyari mu urumva muri gahunda ugiye gukina match ya Brentford urumva kuko kina na Brentford na Arteta akunda kwibeshaho ari na kuri buze gukina n'ikipe ya Aston Villa kubera iki urumva kuri match zombi z'ikipe ya Arsenal ingarutse match ya Chelsea n'ikipe ya match ya Aston Villa urumva Arteta afite ukuntu ibintu bye pe aba yabipanze nujya kuri match ya Chelsea ni ya defense yese uko ivuze Hincapié ndetse na Mosquera ubwo nsubiye inyuma gatoya ukajya kuri Timberi na Crafiori Declan Zubimendi na Ez Bukayo Merino na Martinelli izi kipe ebyiri Aston Villa na Chelsea kimwe mu cyo bahuriyeho aya ma ekipe yizerera mu gice cya mediane kugira ngo yizere kuba match bayisoza turavuga ikipe ya Aston Villa muri match 15 ziheruka itsinzemo 12 mwabitangiro match 5 za mbere za Aston Villa ntiyigeze ibona intsinzi enye muri zo nigeze yinjiza igitego cyane iyi ekipe abantu banayibeshya nibyo ari situation yatangiriyemo ngira ngo yabikomojeho mu buryo buri bw'ubuyobozi ni ekipe no mu bakinnyi muzi situation yaba Emiliano Martinez arasohoka birangira adasohotse mental uwo mukinnyi muri match za mbere urumva umukumu ufite ameze icyo nacyo uraza kukibona ariko ikipe ya Aston Villa ni imwe mu ekipe afite effective tujye kuri game approach uburyo umutoza ashaka kwitwara muri match hagati ni nacyo kibazo Arteta akunda kugira ese Arteta niba uri muri match plani zawe uko azitangiye nibihinduka bihinduye isura muri match hagati ekipe nka Chelsea ibonye rouge ekipe yawe urashaka uburyo uyibonesha uyishaka intsinzi mu bakinnyi bawe hari uburyo bategura mental mu bakinnyi bawe hari uburyo ugendana n'umukino ukabafasha yaba mu buryo bwa substitution ukora yaba mu buryo bw'imikinire yawe mu buryo bwo gushaka igitego kuri match ya Chelsea kimwe mu byo yahise akora ndavuga igice cya kabiri cy'igitangira witwa Mikel Arteta yafashe igice cya mediane agica imbaraga nibyo Chelsea ibonye carton rouge ya Caicedo isigaranyemo witwa Enzo Fernandez isigaranyemo na James ntekereza ko Arteta aravuze ati byanze kunzi iyi mediane ikipe ya Chelsea ndayidomina uko byagenda kose reka nanjye bwanjye nikorera impinduka zanjye mu buryo bwanjye yahise akuramo muri impinduka za mbere akoze yahise akuramo Zubimendi yamukuyemo reka duhere kuri Crafiori azana Maires Anthony Lewis Skelly abantu barabyibuka souffrance uyu mwana yagize ubwabyo abakinnyi ari 10 ba Chelsea kuri 11 ba Arsenal kuko icyo gihe ugikora izo mpinduka umutoza Chelsea yahise amuzanira uwitwa Garnacho
avanamo Estevao vuga ngo Estevao uri umudefanseri ugiye kumukina wirinda kumuha espace aza kugucengeramo wowe agifite baro usabwa kwita umwegera icyakora n'iki nawe agarura baro kuko afite ubwo bushobozi agapenetra muri mediana akinjiriramo wa mukinnyi w'umufullback wari umufashe inshingana ziherereje mu bakinnyi bahe bo mu kibuga cyangwa se bo muri axe vuga ngo naho nasanga ari block aragaruka gukinana na ba Enzo Chelsea isubire muri build up